nama sakka ni pat bisengenna dia na wad dia peringarang tanya na bangsa ko di maperingarangi di tengah na to tala megangi pat bisengenna to tala daripada ya nanya kena sebab amanah alina guruta minta mo pero kasi natalpui ka ya sangi amanah nareko de ipajokai madosa ki nareko ipajokai lolonga ki apalang mandi pajokai si tonga-tongan na tamaka tanan na utiwi na yakya nasaba amanah parentana guruta nasanya andre guruta maka nareko guru mo maparenta mapayutogi macan nitogi maringatogi matana togi nareko de cena parentang pajukai itu karama na guru Isra sini nu masal dan Mi'raj bahasa Jermanna Mamiraj ya cocok nih Mamiraj Isra dan Mi'raj duai pabentuan dari tujuan hakiki nanya kena biasa di yoki ini Isra Mi'raj padahal dua Isra dan Mi'raj agayasan Isra di situ menjelaskan na cerita ki pandritata ulama ta waktu nari palalang inabita mapamula Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa jokari menuju Palestina Masjidil Aqsa ini riasan Isra tiga tosi pala yasan meraja Masjidil Aqsa mendei rilangi ini riasannya Mi'raj napi tu maka ada Isra dan Mi'raj alalangan rata dan ni alalangan tupu horizontal dan vertikal agak turun yang pertama hablum minan nas asi sompunget daripada tak rupa tahu wa hablum minallah asi sompunget tak lori puang Allahu Ta'ala ina wa dia guru nah sebab may gato no pakasingi asi sompungan daripada nari pancaji na iya kade na pakasingi hubungan na lori puan na megalado pahangi dito kamput taya kika komisaliwan aga nasang pajay ni pasujulan ruali mumbo aja no musumpay puang Allah Ta'ala pajay ni masam pajangi pajay ni mapuasa pajay ni maseke aga pili jama puang pakasingibawan yang pikir dumuri pada muri pancaji madecin no itu utanaiki sai sagaria sato madecin nariko ang katau riwiring ni bepa riwiring ni duwi na yakya de na padaki maka terima kasih banyak riwiring na bepa medek na nalupaiki sai sagaria sato madecin yero tentu tanya magai riwiring ni bepa riwiring ni duwi na terima na agagay langsung na salaiki tamakan terima kasih tamakan ni aga langsung mati bawa mi ini riasan bahasa karena orang tak tahu diuntung minta hati dikasih hati minta jantung makanya akal berakan neronangi nawere ki puang Allah Ta'ala wai napa turun ki puang Allah Ta'ala bosi talae terkenal penghasil bawang merah nawere ki puang Allah Ta'ala sudah celai na inapachaki sompe puang Allah Ta'ala kira-kira saya sekiga atam ada cengasan na tentu tanya ni kamereki lasunai maka dia pemerintah tongan ni tapi puang Allah Ta'ala pakai doangnya tina pemerintah ya anu malaikat bibi ustaz tanya puang Allah Ta'ala puang Haji Samir misalnya malaikat bibi berarti aja nusung puang Allah Ta'ala paling malaikat bibi lasuna itu puang Haji Samir parantara mi asanna pak tidak mungkin pangala tal narimpe ki lasu nama kada agi lasu na mutana ngehe dena kulena makur pangala taala pada angka bosa rayolota nareko kira-kira malu fulad de kiwani menapa makada ka aja na tandra bipai aja na tetimpu yang kamu tu pangala taala ni semua tu makada malupu ki kira-kira tule masoi tata jangi pangala taala pandreki makotuni contohnya nangi dena caki pangala Ta'ala madara dena caki pangala Ta'ala matanan lasuna magalu ma bisnis ma paguru
na iya kya yemin acang ki pongalatana reko ipatana ki lempana linoi nanya ipakapai lempana akhirat ya acang pongala taala acang pongala taala yurusu ni linoi yurusu ni agai na lupai akhirat sini no masalah malabi yang kira masih pongala belum minan nas itu na rekomendasi ni engkau pa papa sukunaga hablum minallah sukuruki na rekomendasi rampe-rampe daripada tari pancaji sukuruki megalada to makukuhe ale nama bali bola de nasi wada ale nama bali kampo de nasi wada bahkan ale nama surat-surat de nasi wada ambo na anak de nasi wada yuka barita egana kajajang ambo na muno anak na muno ambo na mage na sabadena gariasa hablum minan nas ya penting bali bola kina pak guru kina bitta nareko bali bola ki bu oh bu tinro ni ade pa nareko bali bola ki bu nareko bali bola ibu-ibu na tujuh tu na sabale ma pa munro bola nareko bali bola ki bu ipade cingi bali bola ta ipakasingi piara-piarana ipakasingi pupu-pupu na wade ngamani mo como aja mata pandai bibi ayam potong salai masuk ni pakasi kesingi wi boleh malah salah sata boleh butuh ta bantuan tania berita yang abelai tania amat tak yang abelai ni ga pale bali bolata yor nono celengi ki nah itu namanya biasa mak beli bola gara-gara matu pala bolana bawa mati cipe si benci ni bali bola gara-gara po bungana matu bangi lepo bali bolana repa si benci ni mak bali bola nareko bat bola ki pakasingi mana sunasu ki lagi na bitta nareko mana sunasu ki make bu andre ki bipatogi agatogi ipatuji bali bola ye makukui kajajian di toko talla to tallai mabessa mana mabessa kajajian makukui sisa ye pego ye make bu matu dia rupai bali bolana boleh darah elakena lempauti urane mana itu si sepewe alengi bali boleh kesina sanggarai maka de lotoki sanggare bapana amat ko ni si sana bonyo capana mabolon nutina maka de benina we bapana bolon nutie maka de lakena maka de maka biasa lengi bali boleh salini pale mabolon mani nutina ni ngarangi bali bolana bali bola sekke lupa ya semega kada bala bapana burane mana lengi tu he namun sina si pante-pante maling bola bali bola de kasi gagalun nalena maka de masori ya sewe masole ber ana saba mega ber na dupa cecoka na sawe cecoka ber salini bali bola cecoka mani toban sana ye matu mas ale de panapata pripata mariku buru masus kalime mani magai ripitayan ni maka kani apalan na berat cecok kamu biasa malengi bali bola amoy kani apalan oti bonyo malengi bali bola amoy aga na puada na maka we sandain na oti makasimo pa berat makasimo pa suku to ni ro apalan urulong na sabay to na rekomendo lepak nyawa na si diana apon ada ipita memang ni wasile resorose na watu na tuo nareko paling penjahat vitamin mani pacalan napi tuh kata biasa cowok-cowok caberu biasa tuh ita pada lo lari biasa tuh ita pada mapedilat guru ngaga sih pitaya kae maka dari itu mau makun remega nasabar tamanaraka nasabat timunna na colesi onin ambulansi saisa itu gagak kue biasa kemang kelingoni ambulans iu na colesi roh nareko toge Muhammad nasa ngitay timu masayawan ingana din ang kawading timu ijay na jay mo pa ya ambay si mundir supaya din nasipo manan na manre matube pa jalang kote nagosip mo panite nasa bicho jalang kote na panita mamiraja manre pa jalang kote sanole sumadok ko 2 buku atau game movie nah yun na siap-siap gitu bisa narakay jadi itu mega patama naraka makunrai timunna yang pertama-tama timunna mon buranewe makunrai maringat timur buranena mega tutama naraka
Oh milu yang sejago ko anggota na una tanda-tanda buranina. Napa guru aki agamata iya mesti patue buranina tanda benina. Tanya makunda tanda buranina. Macam itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia di maparenta makunda dari buranina. Itu namanya kerja maku. Kue aleno parenta buranina. Naruntu burane petorong ko benina. Matangin kasih tempo buranina na gore babana. Aro anakmu yang motojange. Jok kasih na pesa mandrewi. Bapak na arwe waju musasae ibahaya tu aja lalo kinang ke perintah burani tabu dito gaga ko di abo ko jis talinakan dito gaga bu dito ga makwa dito gaga atau mega jangan sampai nanti mata nala suruh celak burani tanggor bapak na cako es manas apa narekong kabur makon remakoi pae ajat tame tahu nareko gundul ni bang otoy aya lah pagi na betui ki matu bang magani nareko gundul ni bang oto apa kira-kira mata rumo ki pagi tama singkang tama matu koro cempa majala lengi ma betu bana tak balik ki innalillah betuan nareko masalah salami mani modelin astelana nareko de yule tambai pengajari wi nareko masagina ki perintah tambah wi yang pati tule adeli masna wasula sawaruba dua telu apa naya kecapana ayain hari ketulia dele jatuh si pule mami raja le semakabi maka dustas anron angin mas nawasula sawaruba baca kamat duta de nari ketulia dele tuli pedele yang ke amakun raya nasabarita manaraka nasabak matanna magi matanna makun raya ustas bahaya nari kutanga matanna bahaya papula dosa tuh narik bekat lu mak kode mata na burane dia gak efeknya tapi sisa mi makap di mata na makun raya 1 juta efeknya narik kode tamata peta coba nih kode kan jangan pada amu lima tindro matana iya matana makun raya agi ni tanah rekangi na taro ko na le sumatu acarite wajun nayan makasih temboyita tabali matu po nareko lesu ki mata meraja mata betul macam kita maka dua jenis stasi warna janda di lumana mani perhatikan im tu na janda nareko lepak ko apa kita ni maka dua junero mundi na sapa pakai kabel cek sana maka minta kanannya ya koi ay tajak ichaw dia tuh ko may ichaw ya matu chow to matu ya nasa baya bu teti ka macerama Kalimantan agatoy nareko napi si samad depa tu beka talupi onay napi si polo winre pemang dia pia bilangi dan kapege nonangi palupay oh gang kawaju di cerita si matu ko lese maka dero nang itu dang imundi na sepada bepa lapisi kengi ini magai matana marrekangi matana ina sabar na tama naraka magai nasaba aga ginita naraka mana na napa na cerita di bahaya ana sustasi na sediga lewat leba alindro na pada lapang atakur na tiwi lumana meni na mochat duno stasi lumana nariko angka pali maku modalat nahe modelit nahe pada angka ki mapale kenyi toba kiri Allah taala nasaba lebih ini sedih daripada Allah Ta'ala magai nareko Allah Ta'ala lebih na loja dece ki nasiboy api neraka nareko di mal manu lebih dosa ta wadima iloja nasiboy mata nah iya ke nareko dosa terhadap sesama ini lebih bahaya magai nareko dosa ta pada tarifan caji iya pada dinandam pengepong Allah Ta'ala iya bawa diberes cerita na dosai mapaci ki poer dosai nareko pole ki melo damper itu angkai pura yon roi madosa ini mega bahaya juga mapasa kira utul lese maku kui lese cening tigora lese cening misalnya lese na macam ni ya se makeciawa madosa ki iya bawa dinalapa dosa ta nareko jokai ini ke pura melilese ta na pela dampeng tadang pengekabu pura tu ukalasiaki maburu leseka ucampur macuka nama kecil macam ni nama kecil napa wedding nareko toba ngari pong Allah Ta'ala mapala tadang pengkabuang
tanya urusan puang Allah Ta'ala itu idi si bawa pada tari pancaji, makanya bahaya. Angka tuh pengalima kalasi kenapa balu ya pengalima kalasi joka pasai pabules si mana majijir joka makutana kau dia mencoba lah seta bun sih kita coba macam ni tu macam ni na coba saya bonyo letih si kusuli capu pabules na coba mana dia ganali pemede ye pa coba bawa mi gaya ana mi joka ima coba lah sena te madosa toki ikalasiannya asalnya pada tari pancaji na biasa tungka ya tuan kasih pak baloi na sawa milo tararas ta coba ina sapu ta coba mui na coba si tengah litere na pemede na sahi maka cika-cica leseta to kalasi. Jadi pakasingi hubungan daripada tari pancaji. Dan yang terakhir untuk perempuan megepas sabarta manaraka ia naritu landro alina megalade landro mulai capa gemalat tu capa aja. Apalagi maku kue kiring handphone HP gadget Facebook di mana-mana bertebaran desawan caki bu mengikuti zaman, tapi ikutilah sesuai dengan umur kita, ikutilah sesuai dengan tren untuk umur kita. Aja na umurutan na puluh na meloki kedo anak-anak 10 tahun terlambat kibalik nita pun nama behel lo ma behel na aku mau behel isi buku tu mau pakai wi terlambat aku magaya ma foto si bapo nama ceto na penre di mana nama pokoi ampa dindi cede na pasulilan apa nakato ajina nenek apa nih ditogaga kui yaki kadekagi mace model na pona di semua model makuang model na robo di semua bisa ya malololoi model di semua biasa ke makoro to mapoto penre 52 ampa dinding ampa pasulilan na cede ampa nakajina suali titi pada rosi foto betulan na jilba na upload ke Facebook lagi mandi guys biasa lada di semua ihe dua na rekoni sengi buraneta salto lupa mariolada betulan na jadikan saya istri yang kedua. Jadi na rekon kamatu makon de tita pak mapak kue makon de makasing itu miloi poligami napa sulilana dindi cede titi napa nakaje na suali di samaru kacecui ini biasa anak kacecui ki dai sabetuana yehe yero apa aje na biasa kote menakaje na suali aga sana lupa aja ni apa wi apa talawa mana lesu aku dia sendiri poi di metotu kalau melo teme apa aja na melo teme titi yolo nakaje na suali apa sulilana aga senero jadi kong katoma makor model aga sana ini na misangi tanya apa wi aja kata cuy itu bangsa lainnya melo solaiki sekarang dengan gaya dengan fashion pakaian akhlak nasabah melo kisi jaguru dia nulai kala ki di ogie mondri di jawai ogie mo pa yolo maka de barai bahaya ya sejak guru ogie magai angka karate dona ayah sekarate do karate dan doti deh mana tarumah teme mani bule dapat dari mana kide dapat dari televisi padahal semodel pemainnya cinta suci kok cinta suci na pala mana kalau mana matu mesona mo jenis sengalian kadang kapal namo miking ko macarama tawe pura sinaka puncina lo kiri nak kasih lo kanan pura sinapa dinding luna lo atau nak kasih lo abio pak cerama nang kalinga itu nade ko makko ibu sibu mana setangi sibu setangi angka na tiwi bulu manu angka na tiwi labu angka to tiwi aju bulu manu nade ko nang kalinga cerama tawe tidak paku ni ko matanya cakarutu pak ustaz nasa ni serius mang kalinga bebe lo nalama tindro kali ia tahu si tiwi tepung natampurangi supaya maja apa penat dina mau sih mangkelinga carama kata tu tahu para tobi tokangnya mangkelinga carama itu gagak kui angkat tu tiwi aju tina todo poncina tahu ku mangkelinga carama jadi tima kata poncina mapati poncina pura sinaka utuna naka si bitia pukona saka kidometoha sehingga cau merdeka setange maga nasabak nare kemarin kalian ki deceng nasanya agama ta taledda dosa bicue sedek demi cedek taledda
angkase di kalolo macerame na bitta waktu na tama kalolo majata apa na bitta minta lakukan kalolo sahabat na perhatikan na bitta maka dia pasti ada masalah ye. Seiring berjalannya waktu macerama na bitta gini pe na bitta ri kalolo cawa caberu na bitta minta kalolo nangi pura macerama na bitta makutana sahabat surana Allah taala menang kemakonang modeletai maka dia kalolo nangi ahli maksiat napoji pego dosa waktu na tamari masih gie mangkalinya ka macerama cok jauh ita majalade na iya kya macerama ka marengkalinga ka loloe ikhlas marengkalinga gili kape memitawi macahali tapana iladai dosa ripong Allah taala tu damiro marengkalinga iro kesina nareko menonton cinta suci ki dega agapalagi runtuh bu age runtuh dosa bawa na sama age sakada-kada ini domo pernah siang mana asa caning selari na feeling ni tanya tungang sehingga pura kajajian boleh kama sempaja su ada tuh di tanah marutum boleh kama sempaja subuh peta-peta kape angka ibu-ibu boleh tu sempaja subuh nampak maka dewi mati kesimbo yang di iya kasih copato nama kaniga mati bu nasa kota lebih si ustaz makun hikor papilingi apa kesingi watakali tabudi apa kesingi idik macuai ingat umur macuani tu mabelan ipulaye macawi ni milo yang ngoloye cawi ni jakamana telun rupo ni warna na janggo tak napa ki milo gaul terlambat nih tingarang idik macuai maku kuhe fokus mani ibadah ipakasingi mani dosa-dosa ta pura laloi igeso mani tobai aja nih pikiri ki makadaya aga sirobaja ya anu bela supaya magerta-gerta kirita beka sepuni pito tina samir ulun na nasa pamagu bengan ya jangan samir pakun itu jadi asa komalolo pakun itu iya itu rusi mani bawa na pangalatala ipakasini mani umuruta ipake masompa wadi ngaman ricapan umuruta macuai wadi ngaman ni na pancaji ki atamarpe pangalatala iya ini lagi nah sama dia tu kejamina pak yang ke puri jama iwan ni sangat iwan ni waktu tak malolo na terima pangalatala dia pakai jaminan dia pegang pakai HP-nya dengarai pasan apa tasufui maka deh ni gini matuangi wi amalakna saya seto cilaka nah ni gini matuangi adam pernah Allah taala ripulan labo saya seto sapu ripalu jadi aja kinang kamatuangi wi amalata dan nia dosa-dosa ta pura itu bakang na sama kan nareku yak tuangi maka dah agak pipurnya tu bakang dia ka dosaku ya tuangi amalata maka dipajeni pego amala mika tuna malaku jadi nak kutu-kutu iki untuk masompa aku tuh iki na ya tomi tu pancaji ki ata na rekon ka ki masompa na rekon kami lola ri bona tanai ipego ya ga ipoji temaka da halala halulu ilulu manang kaliki kaluku yala manang nangutan nutta ay na ya sang itori pancaji mi asan na dega undang-undang na tori pancaji mi aja kaman ang kakiti majapul eta ata ka iya ata ka ternyata pengalata dia nakadoiki iya betul ya sange ata nareko nakadoiki pengalata lah peksa nakadoiki pengalata ustaz pego ya na parentange dengan ikhlas aja melor yaseng wah apa sempajang Allahu akbar kesipatu mage na sabang ke colo matuan ni mondri apa kesingin Allahu akbar nu takabir na jina cau tuarai pokona nakal-kala manang ghairil maghdubi alaihim walad dallin pap na cuarai magay nasaba angkat tori puji ni mundri melo yang keling makasing ieu na yasen aja kaman na balay ta sangalita masumpa ta sangalita makiring na ternyata pakiri tadi na letu sia-sia kitu mati patoko ki puang te sampajaku biasa puang tegi wasele merajaku puang tegi wasele sikiriku puang maka da puang Allah taala harum di bali bolamu kemana engkau puang waktu masem paja melo muriasa pasem paja ri bali bolamu joko kumangkaling acara melo muriasa to malapi melo mapitai waju barumu melo mapitangi jilbab masolimu melo mapitangi foto
celokmu nyelama pitangi HP barumu apa kuru aro singa ni nasa singa ni tanya karena iya apalah sikiri kupuang aro sikiri mojoko no singa toy bali bola mo panas tanya makatai ina yasa pupuna lindroe maka daro tue arogi ngasi mata jadi yena karena tu ada tarikae nigi masong pada ni sangilise na pupu alindro na maka daro tu na yena na kanai mage degali se na dega parengaran natanya po ngalatana na katai nalisa na pasompai sinin na pasompai agalisa na parengaranan niya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa situnga-tunga na aga pada ijama aga pada niaga ilongang moto itu tergantung pulih niata paceramai maceramai lo miasa ustaz aku tuh itu lino muruntu mati ko matul sopon renge mana dosana sopon renge mana nih imangnya mako to itu ga Pak Imam tuh dah kama begaga wita Pak Imang tiga ko tuh imangnya mako to imangnya alina tanggung mana dosa nama makmunge makanya itu imangnya tas itu maresa-resa jamana kaba presidengi pejabat lebih resa pejamana imangnya demi ni tamata yaitu imangnya bara subiri oto ini penumpamana mi imondri nareko imam mako kurang minu telu oto lo na pemendre mangoto mataruki kira-kira mendre ki otona mesa na tabali ka manikula lengi alina tanggung mana ni boleh masalah-salah sempajangi imangi mati gali pupu makanya timang hati-hati ki kemudian itu imang situngat-tungan na tanya maka deh andre guru tanpa to sepurun rumah guru maka deh narekomelo komita to mati dulu nama sigi itu Pak Bangi matu nareko tama tu lutu ni masigi kamal lina pat ipataraka masigi tamu risuruga aga yolo nataja masigi Pak Bangi nataja yolo iya pernah tokwe tokut titimang itu magai Pak Bangi dia pernah tamu waktu yang kami mani kasih joka mataja koro pangai di palimi pemaneta waktu na subuh Pak Bayi imangi maga tu na tama pura pipata na tama madosa gini to na madosa cuma kalau kita minta tinulu na matinulu Pak Bangi nah ya Pak Imam napa yolo tama Pak Bangi nasa pangalatan itu ada le nareko yolo tama Pak Imam mondo di Pak Bangi dia kalau Pak masigi maga ya gaji ini to mariolo de pernah tabuka subuh yang kami mani joka muka masigi mapa salawat aja waktu tawe napa ki gora papada ki agak gora-gora malu puto apalan na Bilal deh pana mati yang kali ini sepas-sepasan dalam nari suruga narekomelo kita masuk suruga apa antriani matu ke subuh bang dia maga majijir kiki bang supaya tahu mana ke suruga Pak Imam pura tamu suruga Pak Imam anu Pak Bang Pak Imam sih nareko pura Pak Imam ina si mata liseki masigi ni ga si mata tinulu ki liseki masigi Nurul Huda ya rumah tu nuli yesi mata tilaga mi yolo na makalasong itu mo tumatu ya itu bahayana tuh nawala ki pang Allah Ta'ala hablum minan nas kita pindah setengah ban ini hablum minallah mendre nabi tak terima agana terima hubungannya antara atai dan nia puange ye mendre ipaterima yang nabi tak desa na mendre joka-joka mas selfie ko suruga sandena ini ipakor pada nabi tak dene le sukulinoi agapi suruga temakannya mana engkamanan nih nabi tai mendre terima sempajangai gana itu berengi sempajan di Allah Ta'ala malu sule suka si nabi ta sangkina puji tamana roh mate Nabi Isa alaihissalam makadawe Muhammad enrepo itu lima ya depan oleh jama itu umakmu tuh maga lagi umakku ya nasangnya pengulutan Nabi Isa matan retoni malampe toni umurunna mawatato daripada umakmu na denule jamai umakmu yuko paling matan re umurunna 60 na telu jadi narekon kana umur maku ke 60 na tahun hati-hati kipa telu toman itu narekon 60 na 2 stasi tahu mani narekon 60 na 2 kurang lebih 10 sirasona
Sepuluh lebih sono tutuki andre men mereka decengi annami puna telu narekong kapay narapi pitu pulo bonus gitu nasurki pangala tala pakai gunung tu toba ima ku kue mega lagi umur malampe napoji mi pego salah napoji mi lo salah naleki umur pangangang macuana ya ustase mau tamu pa aja tamario nasuruh itu pangala tala pakai guna watakale tak jauh kari masigi jauh kemang kelinga cerama jauh kemasik kiri maku riwering awatang na pakai madar tu bawang mati matu ya sebetulnya darat nah dia nggak tawanan ini nah mente nabita pakai nabita masirin aja pakoni roh lima nah natiwi non nabita natiwi non rilinoy carita nabita napasi pupungangi suku Quraisy angkani Abu Lahab Abu Jahal Abu Gosong Abu kemana nih koro mareng kalinga maka nabita boleh ka ipamera dari Allah Ta'ala menembus 3 alam manusia alam malaikat alam ketuhanan telu tu alam na tembus nabita waktu ipamera telu alam manusia dari Mekah ke tanah Palestina, alam malaikat dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 alam malaikat, alam ketuhanan dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha. Dena kana malaikat Jibril ditaruh di menrek. Pakai kabel. Dua nih mai. Tengah banyak nih bu. Telu alam nemreki nabita nah cerita ni ku Abu Lahab maka dia Abu Lahab dan Abu Jahal itu mau yang pesupuan ki Muhammad nah mustahil mulai malalun boleh tanah Mekah juga Palestina nah era waktu dia pagagaya sa auto dia paga motor dia memang nama tepe jadi era waktu na cerita nabita merajakan na telu golongan iya golongan si tengah-tengah tepe na lesu ka perepe memakadai salak kacueki to mali-mali pala yak kacuiri panasa mali-mali na bitta nega mulai kira-kira mulai ro mon lutu mendek langi na dega pasawa malala tama kagati di pagagoto jadi si tengah-tengah tepat na ro watwe lesu pi makapere gabung si Abu Lahab ay pa macari Muhammad to mali-mali yaitu si tepe na mata tanam meto tepe na nah sabab itu pato ibu pak narekotat tanam itu malamu namun ini adalah pucoki itu nalimu tapi nareko patada itu pato yang dipakai mak beci abu matu kasih na jika terkena beci rak bani makuni sahabat tatana kita pernah pina mata lori nabi tamage ternyata katonga pele iasan malaika angkatonga pele iasan neraka pina mata Abu Bakar mata ya to si deme to kata pena ayena pusing ni lo maceri Abu Jahal tamaki neraka lo maceri Muhammad tidak mungkin tuh yana ya sabu-abu minggu tuh aku tahu maka dia halal aga ye maka dia dewi sengi halal muaga pada cerita narikon kata silona moto mite warnonyi onyi ku sida piaranjana maka dia kata bubu lawe kada anak tai itu mana sa bubu coba nih pale saya na coba lah tai ko ngapale aku diceritakan tu mata pasi tengah-tengah madosa kita sempaja maka dapat madosa tengah muakiga madosa kita ya puasa maka dia magaga nareko tole itu Andre kata pahang itu pak itu gagak kue kumir saliwar ya konasa Andre dewading minu dewading matole wading mua koramalani halala rumpun harang itu dinakar dan agama tak uwai pak nandre pak yang penting dari luar masuk ke dalam itu sudah merusak puasa jadi cara malapa jalalo kinang kamatuli nareko nawajikan di puasa waktu nareko melometuli tamu waktu ni apa sang itagi sometoni aja pa na ilan apa tinggal tulita cerita setelah itu diwajibkanlah sholat angkana sempajang wajib ni sempajangi itu sempajangi wajib sesuai weni 5 watuna tergantung pole ini narikomelo kita ya biasa mas sempajang mangaribi 5 menit gati-gati na
nareko nakan nakir paper nalaluki tai biasa 2 menit itu sih nareko makun reye makun reye melo majelis taklim ame raja sempajang mangaribi kade bali bola tege mamu nasa napi mas sempajang sewe kabut stasi ko masigi matajo nang kalinga apoy terpas pengupunan na bacaan dalang Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar Allahu akbar namoy na tay na nabagi taluto maga peri-peri we kasi cana cipe pang Allah Ta'ala 20 pajan na wereki watu tuwo asosi wani na 5 ni mene dalam satu kali beribadah na nilaw mata makasih kita anggaplah satu kali sholat 5 menit 5 berarti 20 menit sesosiwan ini lo waktu tapong Allah Ta'ala kita makasih kita narekong ke pertandingan madome letu subuh itu dan ada kacauta angka sinetron makasih yang kali ngaletu maga boro-boro bitie dia gak kacauta isur ke mas sempajan namun sempajan mengeribin aku wat dingin na pancai duan rakaat tomi na jama lokbar semel lokbar Muhammad gati batu liwa gatina pesan nama ni mas sempajan kita sengalit aku masih ternyata SKJ ini kalau ada tapi boleh sempajan masih ternyata olahraga ya sengnya sempajang angka patumak ninana Allahu Akbar marada ke cinampe tumak ninana sami Allahu liman hamidah ipalampu limai aja sih pakai doma kue sami Allahu liman hamidah patogar jalangi bekatalu ke doma kulilingi batal sempajang kita pakai angka tu pakai Allahu Akbar onange wite dia suhu si piagurungi tanya kue kau ajo mas sempayang asra Allahu Akbar dia kasih mundur mete kita ini jago tak di Indonesia ikalamana ulamai 2 mina pak guru ngaki agama ta saya digang kasih lampu dot sini Allahu Akbar saya di lampu salangkange ini makun re aja talamatan rewe nariko talamatan rewe mumpu kali pata Allahu Akbar mumpu kali pae buran ewe matan rewe makun reye selangkangi Allahu Akbar megalade kaci cuy lo kak mamparangi berdosa ki mama sempayang alina lo kak cawa lebih dosa pak napa kumita Allahu Akbar tareka pule pega sih matulili ki ma guru tareka tasawuf dia pakai guru pak guru kak makur maka ada makui dia kagak engkau tuh Allah mundri lade Muhammad jadi pelan-pelan itu engkau mantu cara sempajang engkau nareko makasih cara tak makiring makasih toto latu kena akiringangi nareko makasih cara tak madoko pakiring makasih toto tapa-tapan atau terima pakiringi namoni ulawal di sana tadoko misalnya dongot tirako nenapa tak kiringan nareko dia ni sengi sana la foto maka dia agak tona atau makiring aga-aga temaka kura sopana manang kadongot tirako imbawon padahal ulawar di sana nah sama guys yang pertama-tama dinilai adalah pakulina nita yolo ipakasing itu yolo maka terus plus tas taton langsung tak kaberena kami memang engkau pakai dia salah ini pakai ta ini sunni ahlu sunnah wal jamaah ipakasingi yolo wajutta angorota ipakasingi rada na ati nenapa yang enggak metoni apa capura ki mas sempajang irowetwe khusyuk itu tes narekomelo ki khusyuk ya carane tapakasingi wi angolota tapakasingi angolota ri pong Allah Ta'ala ri kabai pakasingi memang nih lain apa istighfar astagfirullahaladzim ini ni bawang dikata lu dikasih di kedua ini man purero bayang kami man inilah detik terakhir saya sholat masem payang aki masem payang maghribi kak inilah terakhir kalinya saya sholat maghrib anggap memangnya leta de tarabisa napa tak kalimata Allahu Akbar palita nak kena biasa mata apa nak kabar di mana Allahu Akbar pura nih nah kamu nak bilangi nah sebenarnya komelo ki pali semana ngi pakirita pas sompata mapamula yang kama berseleta de yulai
ata biasa maki tepetan apa si capakan uku dan apa pada tepetan nabi na pong Allah Ta'ala. Oleh karena itu ulama tanapa guru ki aku na yang pertama onro takabere na palisa ni kutu peko carana ustaz ipalingi wai de aga pale biasanya mapalisa pamatto ati Allahu Akbar matto ati tungeng dega puang sanga dina puang Allah Ta'ala alina mitu hapo maraja aja yang tabetuangi sih Allahu Akbar tungeng dega puang yang jana masuna tapahangi nih dega puang mapalisa nih kutu tega pingon rawa palisa ustaz nasa padele husue. Yang kedua ibacana ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in makun riburane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in metto ati to ngapuang dega gawan diri sompa sanga dinameto idi tonon rukumelo tulung ito na susana maku ko ini saisa ibaca matu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi ampe kedota sisalai iyyaka na'budu wa duku nasta'in idi mi pangusompanan ni dito yung pusandro ondo melo tulungi tagapo aja na bikungi jo kama sandro bikungi aja mo na ano ini mo iro din ko ser kuburu na ro geresa ni mano ini pasag na napidele ni mana sa bikunnya jewi mapadi bubuana po nati si mas andro ay napi mo padi bubuana anakmu angka korhe nahe aga kembar nahe bulang yondrong selesura putu janam pino kumako tu napi de burang aga na padiri bubuanan rin na gimana pikiri mana nih pikiri ay napi de nenre dale mo itu pa ponra bola mo ko posi bola de nang kumaling itawana kasi ponra bola ide pun na bola posi bola na si mata na pacingi si mata na minyaki si mata na parfum na posi na matay boka de na jampangi aga pa ang kamakwe itu gaga posi bola na minyaki posi bola senale na tengah senukaw jeng Muhammad magulokap po posi na matay boka de na jampangi posi na de na jampangi padahal wajib bisa yi narekong kanaji si kawatak kalima sampay kide na sasampajangi jadi yarong kamu pati pakai posi bola maku kelat daini de gaya sa posi bola narekong ka posi bola ka total lon na bolay telo kana tega mon lon na tega mon lon na ang kaposi nang ka total lon na we stas nasa ni sandro yang kagare den runa we burani boco migala datoji dal kampu takapa de komi Jepang ko Jepang miga kemu boco bicu po boco na atau pangin ni koro warnanya itu duan rupa tu warna tu celak onyi jadi duan rupa magai apa yero mapa sama koro setang na setang buta warna duan rupa warna sen merah kuning bawang nih celak onyi kuda tengah tepa lesu di matu kerambai boco tawarnaga onyi na celak tu celak onyi lisa nang kang kalungan bicu masulape ang kulungan lepang sandala kasih ini jambang dena fikiri kiwi akade tonga muaga ujamai namo hupu kaniki mas sempajang malole su kimendre tanamak kanare kuangka pak tataro ko bola tak tetap periwi mak dunu pada webosi apalan itu jama-jamata komate ki sebelum malam ke-40 sona 40 wanina dei tarima pas sompata nareko mati ki pada malam ke-39 mati ki risiliwan na agama salangangi jadi agak tajaki neraka maga naru anak-anak ibaluka warampara napalesu ki mapiara aqua arogi ngepah